They say given that D is the midpoint of AC. Indien gegee word dat D die middelpunt van AC is, determine the coordinates of D, bepaal die koördinate van D. So wat ons hierso gaan doen, is, hierdie is die middelpunt. D is die middelpunt, hierso, van lyn AC. So ons gaan net ons middelpunt gaan uitwerk van D. So ons gaan en ons gaan sê XD, dis my middelpunt, die X-koördinaat, is gelyk aan XA plus XC gedeel deur 2. Dan gaan ons X-koördinaat van D kry. Om ons Y-koördinaat te bereken, to get your Y-coordinate, you are going to say YA plus YC divided by 2. En dan gaan ek net invervang. A is min 2. En ons het mos die keywoorde gekry, wat dan in hierdie geval min 6 is. So, onthou net, dat ons dit ook net also invervang, dis min 6, key is min 6. Dan is dit XA is min 2, plus XC is 12 gedeel deur 2, min 2 plus 12 gaan vir my gee 10, en 10 gedeel deur 2 gaan vir my 5 gee. Then to calculate your Y coordinate, you are going to say YA is negative 4 plus YC is negative 6 divided it by 2. Negative 4 plus negative 6 gives me negative 10 divided by 2, that gives me negative 5. So the coordinates of D, so die koördinate van D gaan dan 5 en min 5 wees. So, 5 en min 5.